थागचरी ओजा सिंबु इसै खुदोल तंबिरमगिदमक थौरमगी मखा चथजरकपदा नुंगी वारोल पिबिरनबगिदमक जस्टिस कमिटी की पब्लिसिटी कन्वेनर ओइबिरिबी निंगथेमचा सनातोंबीबु नोलुकचरी अहान ममक्तदा लमदम सिबु कोनबिरबा इबुदौ कौग्रुबु इकोक नोना खुरुमजरी लोइनना ngasi thauram masigi phambak takta lengsin biribi amadi tin biriba khwai pumna makusu awang ba thak tai kai khumnajabaga loinana nongluksari ngasi heritage convent amadi justice committee on anglo manipuri wa 1891 martyrs and the freedom fighters of kanglai pak manipur anina khusam nana pangthok seriba thauram samaga kunthra mangarak suba leipak ningba thaubu singi ningsing numit asigi nungi oiba warol miyamda samlapna thamjari कुमजा 1890-91 की तांककता भारत पुंबगी सरुक अहुम ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पाइसिल्लब तांकक अदुदा मणिपुर गे युमथंग नरिबा ब्रह्मा असिसु ब्रिटिश न लौसिननब होनब तांककनी होनर तांकक अदुदा अहुमलक लानथोकी अहुमलक सुबा एंग्लो ब्रह्मीज वार अदुदा ब्रह्मा माइथीदुना ब्रिटिश की कुबाम नुंगदा सनकी
ब्रिटिशना अयाम्बा सरुक पाइसिनख्रबा भारत अमदी मखोइना खुदुम सल्लबा ब्रह्मा अनिगी मरक्ता मनिंग तंबा मणिपुरना संबल लोइदुना लैबा असि ब्रिटिशना पामलक्तबा मतांगसुनी मांगलप चत्र ब्रह्मा अमदी मणिपुर येंगनदुना त लैरकपना भारत अमदी ब्रह्मा अनिगी मयाइदा मणिपुरना संबल ओइबदु ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट यामना कानरबसु ब्रह्माबु मखोइना खुदुम सल्लबा मतम मदुददी ब्रिटिशना संबल सिदोकनबा अरोनबा पोलम यातुना मणिपुरगी असेंगबा तंजा येंगदुना लैरखी मणिपुरबु मखोइना पाइसिल्लबदी मखोइगी ललोननबा खुदपु ईस्ट इंडिया कंपनी की दमक्तदी अदुकी मति खुदोंग सारगनी हाइबजिसु ब्रिटिश सिंगना मुन्ना खंगलम्मी मांगलम सत्तगी मणिपुर अमदी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मरुप मपांग ओइनदुना मतेंग इतेंग पांगनदुना लैरक्लबसु नुंगददी महु साव ब्रिटिशना मणिपुरबु लोइ सन्ननबा सेंगबा तंजा ngairibani ब्रिटिश की मसत्ती अहानबदा मरुप सानबा खुदोल पोट पिसिनबा ममल पीदना लमनीबा वाइबा लमदम मदुगी निंथौ मसा सिंग मरुप सानदुना कक कक इंसिलगा खनहनबा मखोइदा तेंबांग निरकपा माइकैदा तोंसिनदुना लोइ चनबा सिनी मणिपुर की निंथौ कोलदा इमुंग मनुंग नुंगाइनदबगी कुमजा 1890 की सेप्टेम्बर थादा कोनुंग लालौ थोखी मतांग अदुदा निंथौ सुरचंद्रना ब्रिटिश ता मतेंग निरुबा अदुदा मखोइना मतम सांगना ngairакpa असेंगबा तंजा अदु फंखी मणिपुर की अरोन नतु पुमनमक खंगतोकलगा ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की गवर्नर जनरल लॉर्ड लेस्डाउन ना अरोन बा लालोंगदा मणिपुर दा हुरा लालोंग चथरुनबा असम की चीफ कमिश्नर मिस्टर JW क्विंटन बु 1891 की मार्च थादा मणिपुर दा थारकी मिस्टर क्विंटन ना तात पाट की लालोंग कया सिजनदुना मणिपुर बु खुदुम सन्ननबा होनबदा ख्वाइदगी अयतपा पिरकदबा जुवराज त्रिकेंद्रजीत पु फादुना लोइ थाननबा होनरकपदा क्विंटन ना अरोइबा पांबई वइना मणिपुर की सना कोनुंग कंगलादा मार्च की तांग कुनगा मरी 1891 दा हुरा लालोंग दा लोना लंदा सनकी अमसुंग ब्रिटिश सिंग माइथीदुना क्विंटन मसामक यावना ब्रिटिश ऑफिसर मंगा अमदी गुरुका सिपाही अमगा लोइनाना मखोइ तरुक मणिपुर की मिलिटरी कोर्ट की वायल दा संगलिंग बना मंगा कक्तुना कंगला सामामांगदा हातकी अमसुंग एंग्लो मणिपुरी लांजावगी मरु हुनबसु हौकी मणिपुर की निंथौ कुल चंद्र धबजना 1891 की मार्च की तांग कुनगा मंगादा ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की मथक्ता लाल तौरे हाइना लाउथोकी इकान कानदना ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट सु मखोगी ऑफिसर सिंह हात की सेमदुना जनरल कॉलेज ना ओवरऑल कमांडर ओइदुना मणिपुर की मथक्ता लान तौरे हाइदुना 1891 की मार्च की तांग कुंथ्रागा माथोइदो लाउथोरक्तुना मणिपुर माइकई अहुम हाइबदी अवांग माइकई कोहिमा कलम खा नोंपोक मैरम लोमदना तमु कलम अमदी नोंचुप माइकई रोमदना सिलसर कलम हाइना खाइदुना मणिपुर तमना लांजंगलखी मणिपुर की मफम सिंह मयांखांग लाइमतोन लैमताक लमांगतोंग तेंगनौपल थौबाल अथोपम कक्सिंग मनाव सिंह अमदी खोंगजोम मसिना सिंगबा मफम सिंगदा मणिपुर की लानमी सिंगा ब्रिटिश की सिपाही सिंगा लानथेंगनखी लांजाव असिदा मणिपुर मिखा पोनखीदुना कुमजा 1891 की अप्रैल की तान कुंग तरेत की अयुक्ता मणिपुर की कंगलाद ब्रिटिश की यूनियन जैक येकपा फिराल सिंखतकी एंग्लो मणिपुरी लांजाव असी लोरबा मतुंग 1891 की मे थागी अरोइबा सैगोल फावबदा लांजाव असिदा यावखिबा मणिपुर की निंथौ यावना अंगम अथौ लानमी सिंह ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फागत पंगमखी अदुगा मखोइना मिनंबा वायल दा ब्रिटेन की रानी की मथक्त लाल हौई ब्रिटिश ऑफिसर सिंह हाथ यावी हाइबने सिंह मराल सिंह सिजिन बीकी वायल असिगी मतांगदा मणिपुर की वांगमदगी उकिल नेके हाइबसु ब्रिटिश ने याखिदे ब्रिटिश की मिसंगदा साखी तरागा मंगा पुथोखी अदुगा मणिपुर की निंथौ अमदी अतै सिंगी मिसंगदा साखी तरुक खक पुथोकपा याहनखी असुमना मिनम थानंबा वायल दा मणिपुर की अथौबा कुलगा हुमदोय कलापानी दा लोइ थाकी कया अमना कैसुम संगदा नमसिन पीकी अदुगा थंगाल जनरल अमदी तिकेंद्रजीत जुवराज यावना मखोई मंगाबुना मंगकता थौरी यान्दुना हात पीकी अगस्त की तांग 1891 ngasiदगी सही साम कुंथ्रा मंगा सुरबा नुमित असिदा थंगाल जनरल अमदी जुवराज तिकेंद्रजीत अनिबु मतम ममतदा मतम मदुगी कैथेल असौवो ओइरंबा फैदाबुंग हौजिकिना मपाल कांजेबुंग असिदा मियाम तिनखलकपा मतमदा जनरल एस कॉलेज न लुसिंगदुना गुरखा सिपाही सत्रे लोमना खुरक हांगदना ngak सेंदुना मियाम ममांगदा मंगकता थौरी यानबीदुना हात पीकी अनिमकी असीबा मसादु पुंग अमा यान्दुना थमकी मतुंगदा मेडिकल ऑफिसर ए कॉलमैन न कुपना येंगदुना सीरे हाइबगी डेथ सर्टिफिकेट पीकी मतम मदुगी ब्रिटिश की अकन बसैराक न कन खिबना मिपुंग खुदिंग म अकी तुजुंगबा फाउनकी अमसुंग असौबा ओनबा अहोंगबा कया लेंगाक लोंदा सेनमिट लोंदा अमदी खुनाई लोंदा सैथेंग कया सु बायोक नकी
अतमदना लंजाव असिदा यारुब इमुंग मनुंगदा ब्रिटिशना ओटपीबा कया थोलकपदगी लेहौरिबा इमुंग मनुंगना ब्रिटिशदगी नाथैदुना सक्सु युमनाक फावबा ओंदुना लौरी युमफम थादोक्तुना लोन थुमना लैनखिबना मिरोल मथंग मथंग थंगतरकलबा मतुंग असिददी अथौबा इपा इपुसिंग अदुगी खोंगुल ममी सामखिबगी अचौबा मरम अमसुनी ngасꯤꯗꯤ जस्टिस कमिटीना 2018 दगी साफोंगलक्तुना लेप्तना अथौबसिंगी खोंगुल लिजरकपना लानफमसिंग थिदोक्चबा अमसुंग हैकत लेकत तमजदुना चथरक खोंगसतकी मनुंग चन्ना ngасꯤगी थौरमसि पांगथोक्चबनी एंग्लो मणिपुरी लंजाव अदुदा यावखिबा ब्रिटिश की चैराकपु कीदुना नमसिंदुना ममी सामख्रबा इपा इपुसिंग अदुगी खोंगुल लीबदा अखोय पुनमसु सरुक यामिनसी अमसुंग इरमदंगी निंगतंबा ngagnabagidamag thौना फना येकनबगा मायोकनरंबा अथौबा इपा इपुसिंग अदुबु इकाई खुमनबिसी हाइना जस्टिस कमिटी अमदी हेरिटेज कन्वेंट की माइकैदगी मियामदा फोंगतोकचरी मसिनी ngасꯤगी थौरमसिगी नुंगी ओइबा समलप वारोन पुमनमपु कोकनोन खुरुमजरी थागतचरी निंथेमचा सनातोंबीबु नुंगी वारोल पीबीरंबगीदमक हौजिक अमुक मियामदा खुदोल तमजरी स्कूल असिगी महैरोइसिंगना साबा जगोय पारी इमो लेंगशिन बिरक्सी जगोय साबीगदबा महैरोइसिंग Go. Oh, sudah ni ngangal aja, sudah ngangal aja. Kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa?
他只在那靠前的窗口。去年到没有Hello. Hello.
हेलो हेलो
थागचरी इसै नोमाई स्टूडेंट सिंगबु फजरबा इसै खुदोल तंबिरंबगिदमक हौजिक अमुक मियामदा खुदोल तंजरी ड्रामा बीर टिकेंद्रजीत फाबा मियाम पुन्ना मित्येंग तामिनसी Hello. 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 Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check, check, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. Sec. Hello. Hello. Check. Nagak mo kano. Dalo ama ay na. Nasima. Hello. Check. Hello. Hello. Ito, sorry. करी है बा यंबू की बुक नहीं बुक न कोई काम से थिंग मंगा हो रहा बा चलो सीएम साहब सो आई हो जब लांच करनी आई ना फटे
Yuvraj Tikenjisen! Tikenjisen! Rano, kari haningi. I British government की कर्मचारी सुबेदार खिलेंद्र आइबदुनी Engone kay pami. I British government की हुकुम की मतुंग नंगु फाव लाखने Ay wo fa wala liba. Ngai ko. Wa nga na kisi. Fana wi kai wa ni. Tikin re Angus buki duna. Lo li ngai da. Fa ga haina ki bitare. sana बताओ जिस युवराज Hoji mo chat ba ya da ba. sana बताओ से Madudi. Dole am da tausi. दोलाई करी की दोलाई मंदिर ने सुकरी की दोलाई दोलाई की महल मंदुना लंबी लमजाव दा मियाम खंग ने पूगी दोरी बने Kari no khonda asidi. कई नो खोंदा आइबदे बंदी नंग सो बुगुलन पामरी बा कान रैसना नखोई गुम कया कया की ला सुबेदार खिलेंद्र ने निगाई तो बनो सही साले तो करे Kari. Subida amada. Yubra samta kari thogo kari khang dabra. खंग युवराज नौई ममान थोई ने कन बकना सुलाई तबने Nangi no mai maru khara duna. Tikin na jibu hapa ngam gadane. Kari ngam da bata alti. Na ikute hingam lai tabani. युवराज ने नाई लांजे नाई थोई दे कन भी Hayu. Ai iting pa yu nupi masa sida. Nang kari gum da nanta pi hayu. श्री गोविंद ने साकी ने नाई करी गुम मख की दनम तो पिजरो Ai ko subida. Ai nang inare yu no tawuni. Lo. Ai yu pau lo. युवराज भाव ने नाई से सगर की Ngai ko ne. Nang nang si fa da di. Hai karano la fa da le. Nang nang si fa di ai bu. Nang ki sukana jagani. Hai wang mai ba ki oi ba. Oi ba sukana jagani lo. Ai bu pau lo. Kari da wani mi bita. Ho. Sri Govind na chambi de. Ai chalage. Ai na sinam cha singa do. Na khoi na. Ising chabi du na. Matik cha no yokhat piu ko. Lo subida. Ai bu fau lo. सट पता रहा बस करी के सुना को ने लगी गदगी दोलाई लिंग जाव लिंग दबनी नरा ईसा दोलाई लेन ओइगनी हाय गनी अंग्रेज सरकार युवराज ती केंद्र से फरक पनेती नना इने सरासर हाय जबदी लिंग दबनी असुमना टिकेंद्रजितपु ब्रिटिशना फाबदगी महाकी मथक्ता बिसार तौदुना कोनुंग लालहौदा
ऑफिसर मंगा हाटपगी अमदी बिलात महारानी की मफमदा लाल हौबगी मरालदा इंग सो लिसिंग अमगा चनिपान मरीफुद्रा माथोय अगस्त की तांग 13 थंगाल जेनरल गलोइनना फांसी तौदुना फैदाबुंग साहिद मिनर हायरगा खंगनरिबा मफम असिदा हाटखी हेलो थागतचरी यामना फजरबा पुवारीगा वारी लेनबा ड्रामा अमा खुदोल तंबीरंबगिदमक थौरमगी मखा चथाजरकपा ओइना गेस्ट ऑफ ऑनर की फमफम लांगदा लंगशिन बिरिबी निंगथेमचा निंगसिंग लूप की प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमारी विद्यापतिबु थौरम सिगा मरी लेनबा वाफम खरदंग फोंदोकपिनबा नोलुकचरी ngakpigani thauramgi makha chathajarakpada ngasigi chief guest oina lengshin biriba khongnang thaba university gi vice chancellor oibiriba naurem joy kumar bu wafam kharagdang thambinaba nolukchari Hello, check, hello. English amaga Sanipan Mogdra Mathoigi Agaski Tang Tarau Hundoida Parsi Tauraga Hatkiba Tangal General Amadi Tekendajit Anine Sigiba Dungasi Pavda Quina Laibak Ningbagi Numit Haina Pangtoktan Laiba Asigi Thauram Masibu Siliba Justice Committee Loyana Heritage Ovenke Simbi Simbo Ahan Mamata Namkai Litra Tagatsari Anishubada
ngasi thauram asida khoi dais te lengsen biriba Shri Joy Chandra Kodojam, President, Chairman, Justice Committee of Anglo-Manipur War, 1891. Loidana guest of honor the lengsen biribi Dr. R.K. Vidyapati, Amasong Sarto Ahau Kom. Loidana mang the lengsen biriba Amasong lengsen biribi college asigi khoi school asigi ojasing. Sinbiri Bapunamaku, Loyana, Igi Nusijaraba, School Asigi Satra Satri Sing, Lorena Barto and Targa Ling directly Bapunamaku, I Ahana look at the Egnak Donjari. Akoi Tiken Regit Kanano, Tangal General Kanano, Haibasimadi, Mayamna, Baruina, I Satra Satri Sing, and the Kandarbangatan. Aina Nasi Jagashda Aina. Laksabagi Amato Wapamdi Nasi Asida Akoi Labaki situation Asina Changkoi Tang Tadaba, full of uncertainty Oiraba, Karam Kanda Manga Dorige Natra Hingi Gadra, Amadi Manki Gadra Haibagi, Ladiba Tanja Asida, Horok Kliban Harold Singna, Maribak Ningba Haibasi Karino Haibasi. Kangnabagi honor Komatanda, Quaidi and Maruiba, Maribak Nibi Kudamdi, Nasigi, April Yakogi, Agaski Tangtara Hundui, Asini Haibasima, I Hijage, I Kanjaraga Laksabani, particularly to my young friends, Hojiki Tungi, Yumbiren or Kaduriba, Satra Satri Signa, Masi Kangogi Tangai Patabadu Lay, Hain Hijaban. Nasai keynote speaker, keynote key, people Matam the speaker now. Manipur की मतलब अदुगी तेलप्पा इतिहास की सरुक अब कोई लिख रहा बनी ना आई यंग सांगना खाइजरोय अदुबो हिस्ट्री है बसे करीनो है बसे मसी कोई खबरी न बताए नसी दे साइंस की छात्र छात्री सो साइंस की ओजा सिंह सो अतो अतो डॉक्टर की इंजीनियर की पुनः मसी नसी दे मणिपुर की हिस्ट्री ऐसे खंग दब याद रही है बगी तंगाई फदब लाई याम नुगाई बसे April की तंग अखोगी मेगी तारीख अहम सोग लिसिंग अनीगा कुनगु हुंदोइदा लाइबा असदा अचौबा इशू बला कंदा लाइबा अस लेरिबा कम्युनिटी सिंग असे कना कना नुवैना खंगनब थिरे ममांग द कोई खग अदुन गसिदे हिस्ट्री हाइबसे करिनो हाइबा तारगदि मियोइबगी पुंसीना हेक हौरकपदगिना ngasi फावरे चथरेइबा ह्यूमन बीइंग सिंग ने तोरिबा थबक सिंग असे मसीगी वारी सिबु अखोइदा हिस्ट्री एना कौ लोइनमक से मियोइबदा थोबा थोदोक बातनी मागी मिएंग खेनबई वादनी अदुना असुबाई तौदा मणिपुर ngasiदी मयाम मणिपुर हाय मणिपुर है बसे ngarang nahan खतब लाको ममिंगनी मयामना कंगलैपा हाय ngarang nahan खकी मणिपुर से मखन के सांग्रब इतिहास म करम इतिहास मयामना चाही लिसिंग अनि की हाय चाही लिसिंग अनि की ममांग दे की इतिहास लेने मधु अखोने करी कवे mythological period नत्रगा cosmological period कवे अदि मथंग द legendary नत्रगा proto historical period कवे अदि मथंग history ने अरे मणिपुर की really recorded history हारगदा 33 AD दिगी हौगदोरी नोंदा लारेन पाखंग बगी मतम दगी असमाइना लाकु मतम सदा मखन कयागी मी कया की मखन कयागी सुमलाकी असमाइना लाइबाक से सुमलाक पसदा मतौ करम तौना सोक लिसिनबगा चनिपान मौबुद्रा माथोइगी लाना से लाखिबनो हाइबसे मयामना लोइनम खंगम गनिं खले अदुबो अखोइनो खंजबा अखोइनो उजबा मदे ngasi मेगी तारीख अहुम सोक लिसिंग अदिगा कुनगु हुमदोइदा थोइबो थौदो असे मदुगी निमित थोकबो थौदो नते अदुगी ममांगदगा हौदो थोलाबो थौदो दे मदो हाइबे निमित असिबो करि कय अखोइनो पोखाइबो निमित ने मीर खन्नबा मीर हादबा हाइबसे कमाई तौगेबो सुम नुगाइतबा यामी हेजलकादा अरोइबदि मागी फुंगो फुंग फोरपा दुमाइना मेगी तारीख अहुम सोक लिसिंग कुनगु हुमदोइदा थोरि मद्रम मरम ओरगा चाही मरी ऐसे अखोई लैताफम खंगदे ngasiदी अखोई करी फिल्म ओइर कदोरिगे हाइबे पोसकसे ngasiदी लै हौजिक सिदा फंबिरिबा इसासिंग इसुसिंगना खगमगदि अदु अखोइना ख्वाइदि लुरिबदे अखोइगी तुंगदा लाकदबा जेनरेशन दो मोइ कमाइन हिंगदोरिगे सिने ngasi अखोइ याम नुगाइरि अखोइ सना सिरि अखोइ गाड़ी तोंगी अखोइ युम फजबा सारी
अदुबु तुंगदा हौरकदोरिबा अखोगी इचा इशुसिंग अदो मखोइदो ममित मपी तारगा कयाम कुइना कप्पगा लेहिगदोरि क्वेश्चन चिदिंग असि लाकदोरसि मसिगी मतंग सेदने मरेबा निंबगी क्वेश्चन की वहंथो अमा लाइबस अदुना ngasi sum naksalak pasina bayam na hai chahi tare khunga tak khunta koda akhoi manipur se Burma gi bakhoti amu hadok pa ngami kari magi ngami matam na akhoi yum lei ngasi de akhoi yum lei tre maruina akhoi manipur da chapuna manipur gi history sagalak pase ai mase khara pikna haijar gana maitei singi history ni adu ngasi de maitei gi geography lei tre maitei gi lambi lei tre maitei gi chapam lei ti masigi train asadne matau karam taw akhoi samu hono kapok pangam gadagi haibase masigi wakhan khanmagi matam masi yaure madugi matam mase kanana pirami tiken rejit amusong thangal loina na boy manga ama koi kajaw leire aduga niranjan jugudar leire aduga sibada masin piram aduna ngasagi hariba sok lising amaga chanipan maudraga mathoida tawriba lanse kanana tahuli hai matunda sok lising amaga chatek humpu nithoida British ka Manipur ga gambi bhaiga chandra gi matunda sai nama tawnai maduna maram orga ohila ine aduni ngasi chumni hekta akhoi 1891 na lan thoi haibiduna te lan si kadoi tholai no haib targadi sok lising amaga chatek humpu ga nithoida British ka Manipur ga tawni gi ba sandhi asida Manipur na British ki mating niru badagi British na khud thinjalakwa horakhiba asmai tawdra akhoi na hake bu wakhandagi akhoi gi tungde yeknabo or kadobe singase akhoi na konjalaga chami narum maduna iroi loibadani so lising maga chanipan maudraga ma thoi lan si thore masi lan na se kabaina thorok page haibase bayam khangbira magani khali ai thodru ka so hainingai leiti maramdi sok lising maga chanipan ga taraga mapanda sahi tare khunta ko thoe sok lising maga chanipan kunga tarukta treaty of yandabu sign tawnare ngasi di Manipur ga Burma ga lam yenabagi isula kanda treaty of yandabu si mari oil ever akhoi de thoroi ru daba treaty of yandabu sok lising maga chanipan kunga tarukta soi tawnuri se masini factor bor ngasi di Manipur gi lam mangdori basi isu sini lais masi lakam matamsida Lasagi hariba sok lising maga chanipan kunga taruk sida lan loire Gambir Singh thau oire sok lising maga chanipan kunsaga marida Kabo Valley Burma re pithokhe aduna matam amada oiramba Manipur gi lam Kabo Valley ase masigi isu sine factor bo orga ngasi de Manipur ga Burma ga lam yenagadori yenabasda Manipur gi lam khara choida magani habase masi madi clear oire adu targade akhoi Manipur gi identity krai de leri bage Manipur gi saktam kayam ko khoi ngak pangam gadori bage masi question je hojo khoi mangdala masi na maram oragani akhoi gi history gi tangkak amada karigum asoiba ma tawhibdo maduna ngasi de akhoi gi tungda lakba generation akhoi gi laibak thiba se masin ohile aduna asaga hariba so lising maga chanipan ga maudraga mathoi gi lana si thok de British na ngak etna Manipur gi se purana moina sason to ka sak andara bari aduna matamadura ba baroi na tiken se yam sathi na thoi nuai gi upai gi leiti barandi akhoi British East Indian Company na Manipur gi administration ku thinjala sum lak masigi lak masigi nuai taba se masi ngasai hai ba khu gi boi masim na ani khana bagi pot leire Surchandra ga kulusnai khana bagi leire madugi akhoi gi sok lising ma sanpan mokdra gi sipai gi akhoi palace revolt leire adi matung da gi di ngasai Surchandra na akhoi se ai sin tau ta thok pire aduna akhoi sidagi ai bu hanjan biu haida jaga tharu base masin factor di British na Manipur se loksan ge na ngai ji puire karigama British na pamamagadi chahi tare khunta pada Burma ga Manipur ge thengnaba lan se da British na misang changbada Manipur se loksan ge ri ya maramdi sok lising amaga chanipan kunga mari da whole Assam je British na loksan re Burma se British na loksan re loi loksan le kali Manipur se thang aduna Manipur da ek amutang lalakpa matamda moi khudong chaba se loge na ngai lakpani madi khudong chaba se kanana pige bu matam adugi Surchandra Ningthau na Kolkata da aibu kano deki tanthok pire
सिंहासन की तांथोपीरे अबू हंजनबियू है दरखास्त थारुबसीद ब्रिटिशना मणिपुर से लौसनबी खुदोंचाबसे मसीद फंगीबने अदुना मसी पोट से लापदगी ngसागी सिफाई मिस्टर क्विंटन लाए क्विंटन या ग्रुप तो लान हाक तौनरे कोई ngasi कंगला चंगा कंगला मैम चंगा मसी यारी खाली कंगला कोई मंदिर में लेबनी बिरनाम चंद्र बिरनाम चंद्र से युवराज की कोनो कोई लाइनी मसी कोई मणिपुर कोई लेब टेम्पल खुद से लामिन गातरी अदुना हाइबा बिरनाम चंद्र से टिकेंद्र की जगह से लान कापना कांड ब्रिटिश माइथरे का मोइसे दरबार की तौरे दरबार यानरक्तबदगी वही सिपाही मंगा से हाली मसी इमीजिएट कोर्स अदुदगी अखोई ब्रिटिशना मागी अहुमदगी लामी थारे मणिपुर गुम्बा पिक्खरब जगह अमदा मागी अहुमदगी ब्रिटिश की लामी और जो मी लिसिंग तरुक्तगी तादब गातरे मतमदा ब्रिटिश बो थेंगनरिब कामुदु मैतेगी लिसिंग अनि फादे और ब्रिटिश की लिसिंग तरुक की मथु थारे इनी टॉप यावरे इनी खुलाई फपडब यावरे मसी मागे अहुमदगी थारे मदगी ओवरऑल कमांडर से जनरल कॉलेज कौ अदुना सिलचर कलमदगी ग्रुप अमा अदुगा हारिबा खोगी ताबुरोनी कांगबु अमा कोहिमादी कांगबु अमा अदु अमल अखोद कोहिमादगी कांगबुसना कोहिमागी खोगी ब्रिटिश की लामीसना कॉलेज लबजने नुक्सुतगी लाइसना लेफ्टिनेंट कर्नल खोगी केनोना रेडिक्स लमजिंगे अदुगा तामु कलमना ब्रिगेडियर जनरल ग्राहम लिस मसी लान थेंगनरे मसीदा खोगी खोंजोंगी लानगी करीगी मयाम लेको आई मधु योना आई संसन जरो मधु तौर मतुंगदगी लान सिदा अरोइबददी अप्रैल की तांग कुनगे तरेट की अयुक की पुंग तरेट मखाई ताब मतंग कॉलोनियल रेडिस की आर्मी ने कंगलाद अयुक की पुंग तरेट मखाई ताब मतंग कंगलाद मोगी फिरान चिगली अदुना तसेंग नदे मणिपुर की मनी मखा तम मांगी बसे मसे अप्रैल की तांग कुनग हुंदुबु ओइगेरा अप्रैल की तांग कुनग मंगाबु ओइगेरा अनिदुमुक्ति नत्रे मरनी अप्रैल की तांग कुनग तरे तरे अयुक की पुंग तरेट मखाइदा सिलचर कलम की कॉलोनियल रेनिस के आर्मी ने कंगला रे फिरान चिगपरे मसिगी मतुंगदगी ब्रिटिशना शासन तौब हौरे लोइना लान अदुर यावखिबा मियोय पुनमक असे फागटपा हौरे रिंग लीडर पुनमक फागटपा हौरे अदुगा लोइना बोगी स्पेशल कोर्ट अमल लिखलगा बोई विचार तौबो हाइरबा विचार तौबो सिरिसदा मियोय मंगा से फारसी की अखोगी दंडी सि पीबनी अदु काजावगिसु रेनर सुबिदागिसु अबक्सि लोदबक्सि मागी तोखाय अखोई जेल द फारसी तोकी बि यावी अम यावी अदुबो टिकेंद्रजित का थांगालगदी अखोगी हाइरबा अप्रैल की तांग कुनगो अखोगी मेगी तांग 16 की निथिंगी पुंग मंगा ताबदा ngасidi akoina side minar je khoina masi phaida pung koi masigi phaida pung si batam da kaithen se jonoso chungye si kaithen hariba kaithen se leiba phaida pung se ba ji farsi tawga hat ka masigi farsi tawga hat pasigi posak se ma leire adu ngasidi aina ngasai haijari sina telete tikene je ka thangal general ga ani se mase lan se moi nongoi pari ta khibna te adubo the whole planning 1991 की लान की प्लानिंग प्रोग्राम से मकोई अडीनी अन गसाई दिन मकोई बको ओरिबा कुलचंद्रदी फारसी तौब यावदे मादी जिला खरस तवे ngасidi अखोइना अखोगी मणिपुर की द माउंट ऑफ मणिपुर का थोलिबा सिगी द कुलचंद्र महाराज द लेरबगी कोलबगी अब लई है अदुना ngасidi हारिबा थंगाल जनरल के टिकेनजी कछि कैदोबई तौरिनो हाइ मतंद मखोई अनिसना अखोगी क्राउन की मथक लान हवी अखोना ब्रिटिश की रेकॉर्ड अखोई एंग्लो मणिपुर वार है ब्रिटिश की रेकॉर्ड मणिपुर रेबेलियन है द रेबेलियन ताम सिने अखोना वार है वार मीन्स इट इज अ फाइट बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट कंट्री अदो ब्रिटिश की रेकॉर्ड रेबेलियन है मोई वाखन मणिपुर से मोई मखाद लई है मसिमक असे 1891 की लान से मरम ओरगा मोगी लाइबा हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ता मोगी डिबेट तौनरप मतमदगी भारत लाइबा गवर्नर जनरल ना मागी पाखुम पीद करे हागेबु मणिपुर से सोक 1953 ब्रिटिश की प्रोटेक्टोरेट ए हाइन मोइन हाय अखोइने याबा यादब नते ब्रिटिश रेकॉर्ड हाय
असमाय तौदा मसिगी जस्टिफिकेशन असे पीरगा मणिपुर से अखोई लौसन ले अदुगा इसाम सान हाय मतमदा सो अखोई ngasi मणिपुर थोइबा लान से मणिपुर ngasi थोइबा लान से मसी आइडेंटिटी के क्राइसिस ने आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ने मसी के आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स असिगी युमफम हुनबसे करम कानु हुनगेबु सो लिसिंग अमगा चमापन मौद्रागा माथोइदा ब्रिटिश ने मणिपुर से पालकांड चिंग तंग अनी के एडमिनिस्ट्रेशन खाइदोखियो चिंगिने ब्रिटिश ने तमगिदा निंथौना असिने मरब ओरगा ngasi अखोइदा फंगिबा कुकीगी नगागी मैतैगी हारिबसिगी युमफम मसे मसे ब्रिटिश ने सोग लिसिंग अमगा चनिपान मौद्रा माथोइदा पीबनी मदुरे फैक्टर बोरगा मसी मथंग मथंग लापसना मणिपुर ने भारत पुलर बतंग दगदी मखोइगी राइबा कम्युनिटी सिंग मन मखा तमना बोन हारगा गसी चाही मोर देन 50 इयर्स असे नगासिन बैतैबु ओलग लाखरे लंबी ड्राइवर फुगनी पैसा मुंगनी बन तौनी ब्लॉकेट तौगनी बयाम से तौरगा लाखी असबाई तौना कुकी की जो होरे अदुना ngसाई हारबा अखोइगी लैरिबा अखोइगी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स असे मसिगी युमफम मसे ब्रिटिश ना अखोइ मसी पुथोखिबनी अदुबु ngसाई हंजलपदा टिकेट रेजिट का थंगाल के अनी से चुमनगी थंगाल की चुमनगी तब मखोइ सिंग असे अचौब मखल की सेक्रीफाइस ने मार्टियर्स ने करिगिदमता मणिपुर की लैरिबा मियाम की मणिपुर की लैरिबा लेम मसिगी डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी as well as the economic identity as you preserve tongno ke dongta makhoi masana sijagi aduna asmai tawda akoina technology ki magi heroic oiba thangal gi heroic oiba kajao gi hero eba sing ase ngasi horok leiba naha akoida masi spirit as loksal laga baroina I would like to appeal to all my young friends masi loksal laga akoida ngasi uriba manipur nata khara picture laga maitai gi jati sing ase masi hingna bagi damta ngasi baram ni ka Israel na चाही लिसिंग क्या कोई चेन चेरू बतुंग 1948 मणिपुर के खजिक तरी मोने चाव हेलीब अदुगुम इजराइल ngasi पृथ्वी की पावर ओइरी पिक्रब इजराइल ना पृथ्वी की पावर ओइर पास बाइना मैतै जाति सु अखोइदा साथी ने फिबम चाद्रबौदो तुंग हरोक लेबा हारोल सिंगना अदुगे स्पिरिट अखोइ लम मसे कंदब यादे अखोइ इमा लेबा कंदब यादे हबे वाखलोन सि थमगा अमसो थंगाल जनरल अमदी टिकेट की सक्तम मसे अखोगी थबोइदे थमगा मैतै हैबा जाति असे अमुक हन हगतपगी लंबीदा लारगदमत अखोइ ngasiदी अकनबा वासक अबख सकपगी तंगाइ फदब लै हाबिजे हाइजरगा आई मयामदगी विद्यालय जोरी थैंक यू थागचरी लमदम सिगी हिस्टोरियन ओजा नावरेम जॉय कुमार बु मियामदा मित नाकोंग ओइरबा वाफम कया फोंदोक पिरंबगिदमक थौरमगी मखा चथजरकपा सिदा गेस्ट ऑफ ऑनर की फमफम लांगदा लेंगशिन बिरीबी निंगथेमचा निंगसिंगलुप की प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमारी विद्यापति बु थौरम सिगा मरी लेनबा वाफम खरदंग फोंदोक पिरमनबा नोलुकचरी चामगा कुंथ्रा मंगारक सुबा लेपाक निंबसिंगी निंगसिंग नुमित जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुर वार 1891 मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कंगलेपाक मणिपुर दुगा हेरिटेज कॉन्वेंट उरिपोक बासस्पति लेकाय ना खुसम नरगा सिनबीबा थौरम मसिदा फंबाकी लेटेंग लोइबीबा इकाय खुनजरबा पुनमक अदुगा मांगदा लेंसिन लखिबा लेंजिन बीरिबा इकाय खुनजरबी पुनमकपु कोकनोना खुरुमजरी अैना मयामदा सरुक
tamjaning wafam di ngasai respected Professor Joy Kumar aduga akhoi ngasai keynote address pibiramba respected Sanato Bin Ningthem Sagi marakta aina wafam khara samjanjaning bani. I continue the story of Anglo-Manipur War 1891 from the keynote address and from Professor Joy Kumar. Aduga wari si kariguma tamda macet aina hanjal lakwa matamda sumayam naibu ngakpigani. British ki huran lanagi lan mas kuntra matwegi nongal akhoi nongyai matung kunmari gi akhoi mangan urakpa matam gi ayon angan ba ayuki lan asida Manipur gi makuta British se asuki matik thina ikai ba nang bagaloina na maiti kre adudagi adugi nung tang kunmari gi nungdang gi wayen da akhoi gi Manipur gi military court na British ki officer manga amasung bengun khongba gunaram ga loina na makhoi si manga katuna hat khraba matungda Maharaj Kulachandra na March ki tang kun manga sida Manipur na British ki mathak da lan taure haina lauthe ningsungba yabadi British na Manipur ki mathak da lan lauthok tringai Manipur na di lan lauthok khraba matung asigi marak asida mafam da lan mayam soknaraga lei aduna Maharaj Kulachandra gi yathang gi matungina Manipur ki maru oiba lambi sing akhoi gi makharom da sakhiba tamus Burma taba lambi Myanmar taba lambi somda haigat ki bada Kohima taba lambi adudagi maning somda sakhi bada Tongjai Maril Kasar taba lambi ahum asida Manipur ki sipai sing tharaga chen khiba British lanmi sing asu tanana ba thaba matam sida macet lan soknaraga lei aduna Manipur thadoga chen bangamdaba British ki lanmi sing asi tanana bagi damakta Major Yangkhoiba Rudra adagi Major Wangkhai Mairaba lanmi sani puraga tomurom da ngasai British se pung taruk ki gap ta tanare matam sida British lanmi sing na chen ba hogiba matam da hoji ki Kanchipur ki Langthaban ki cantonment sida lanmi kuntra khara kantak lai hoba sida akhoi cantonment se ngak pasi gi lusingi ba zamanda Birbal Nagar Khati sina lusingaga makhoi lanmi kuntra manga siga loina na konungda sumaina thogdog ma thokre ayukta lan yam kana kapna khre adagi nungdang da akhoi gi lusingba officer manga phajan khre ha makha ta ba paudi marik sumnari khangdaga su karigumba akhoi gi khudong thibadi thokpa manbagi wari si tara ma si chele makoina Burma rom da Tamu rom da chenba matam sida maitai na makoi bu tanarak pase pung manga taruki gap ta chele adudagi makoina lambi da kogi khongjom ga langa then gi sida duty taraga lairamba maitai lanmi manga se phare adagi micham yangkhai amaga makoi yangkhai manga se puraga Technopal lom da chen gi basigi pau phangbadagi achai Major Yangkhoiba Rudra ne adagi Mairaba Poira ne aduga makhoi gi lanmi kangbu chani siga loina na tana lak matam da Technopal da makhoi ji maitai mayam sa mayai da koi thammaga British na koisalaga British kunthra manga sina koisalaga potharam basi uba matam da khut tharurabadi masi soiba tare haina makhoi ji tanja yengaga Major Mairaba Poila na masi Arambai khulagi maming sale aduna Arambai Pokhai bije pokhai alaga mayam na ngauraga chelingai da sumain toraga maitai yangkhai manga sibu kallaga purakhiba sibu Manipur gi itihas da Battle of Technopal haina maming sale anaina mayam da haijening basi khongjom war hai basi de koi loi maming tai adubu tha ama chupna sathagiba numit kunthani sathagiba 1891 gi Anglo-Manipur war asida aikoina tariba khongjom war sinataba ngasi aina mayam da lanpham nipan khaktang saruk tamjanenge first one di aino ji Technopal gi lanpham mayam da saruk tamjakre maitai na chauna mai pa ga aikoi gi pha khiba mayam do puraga kallaga halakhiba gi lanpham ado adagi ani subadaina mayam da saruk tamjaningi sina British na su March 13 dadi Manipur gi mathak da lan taure haina lauthore
मखोइना कलम अहुम असिदगी डिस्टेंस येंगा सिलचरदगी चंगगना कयाम सांगबा तमुदगिना कयाम सांगदबा नागालैंड लोमदगी कोहिमादगी चंगगना कयाम सांगदबो सिगी डिस्टेंसिंग असि येंगा मणिपुर फील्ड फोर्स सेमबा मतुंगदा फील्ड ऑपरेशन मणिपुर हाइना ngasagi कलम अहुम सिदगी ओजा अहन हाबिरंबा लामी लिसिंग तरुक अमुक पुरगा यामरबा खुलाई पुरगा मखोइसि चंगकपसि कलम अहुम सिदगी इम्फाल यौनबा तांग 28 एप्रिल सिदा कांगला लौसिनबा मखोइ चंगले अदगी ngasagi wari makha satharapada tengno palomda landa maithiraba birbar kharkhati amusu maga loinaba 35 sidi leptana tamu yonaba chatle nei mana ngasai hek yobaga sumai tawdana khogi lanmi sing ayukta lan soknaba matamda maithi khibagi mawongda aikhogi lusingba singsuma kangla sangki bese thadoraktre isi kramain tawgado bano aina lieutenant grant sida wafam singje mari lainaba singje mana pause tamme adagidi sungpan pantharamdana lieutenant grant na makha ngasagi lanmi 35 somdai changi baduga asomdagi lanmi marphu ga puraga makhoi marphu je punnam chele aduna makoina lakpagi pause thobal athupam yaurakadore aba pause tabada konungdagi na amu adudi masingak thuknaba lanmi thadaba yade na angau sana senapati sanakya lokendra birjit adagi sanakya jilangamba sanakya high school lakpa major chongtham nilamani aduga lanmi 30 je puraga thobal lomda lan sokna na bathare aduna april amma dagi di thobal athopam se lan machet kapna lere april ahum phaw se dum tek no mai khara kapna raga amuk jangchan ba amuk takthok ba akoi british je tam sum tan thok pa matam sida british ahum dadi kai doge da thobal athopam sida maitai gi khun sida changjal laga british lanmi singina khundu da leiramba thobal athop gi yum mayam mai thadwe ana akoina wari sum taba matamda icham chamba lan macha amaga kapna bana ta migi khundu da leiramba yum mai thadwe yum dugi leiramba kai dagi kai sing dagi chieng cha hurale thau hurale matam du da chini leitringai ni na suhi hurale sumai tawdana lan se tek sum kapna rakpadagi di april mari dadi major aya puresina lan je changsalakpa matamda arong thong da sariba turel gi thong je lan na ba torok matamda maitai lan mi kun siga loina na british na thong je mai thadok ko matamda maitai lan mi kun mafam du da siga aduna april taruk ki ai angan ba yuk tadi british je kamaina tawsige na khana na matumda maitai mayam na ngasai gi british na laiba kom je loina question laga nongmai caption ba da kaim kana ba phangde maram de moina manung ni manipur gi na mapan ne aduna ya school lakpa khoina history da kai goma tamda lairik da thengna ba ya school lakpa sana kai ya school lakpa sana sanga ge na mana ko manung sa sang matamda grant ki nomaina kapa ko da ya school lakpa sire ai masanu pa si ma pai matu gi lakpa da ma pa sire na grant da mana ma pairam ba je nomaina kapai mo da thang na haidarak matamda grant gi makhut ma pambom se suaga grant tu ram matung da tanara selak pada hojik lai ba thobala thopam high school gi campus manung sida sengoi sana si grant gi kamu na kapa ga hal sumai tawdana lanpham ani aina maming panjagre teknopagi lanpham thobala thopam gi lanpham aduna numit kunthani sathrak ba lanpham sida ahum subada aina mayam da saruk tamjaning si april 22 dagina april 12 phawda maning mai kai da sokna khiba lanpham ahum lanpham sing du karino hai matamda tongjai maril gi lanpham maina mayam na dum maming panai natraga nongchuk gi lanpham maina su maming panai adom mafam se sokna gi ba lanpham sina laimatak gi lanpham laimaton gi lanpham aduga thau kaino gi lanpham akoi gi lamangdong gi lanpham maina lanpham ahum sokna ki adom masigi lanpham si karamba mapkan karamba mawong da soknai o karam maina makhasa tharak ba lanpham na habda kangla da kapnaraba matung da residency mai tharaba residency dagi mayam se maitai na tanthokra matung da mayam na yamna maming toina taba at kanugi
Mrs. Greenwood amasung magi kangbusina siengraga akoigi nauna semba tongjai marilgi sing tongjai marilgi lambi se selakpa matamda makoibu launa naba lakpa kangbudu unaraga silchar yoruraba matungda silchar dagi amuk changminarakpa kangbu adaga matek ki makoigi thamam balan mi sing aduga punna khusamnaraga lana se hauraki hoji ojana panbiramba aduna battle of Laimatak, battle of Laimaton, aduga battle of Lamangdong asi April gi tang kuni thoi dagi na April gi tang kul humdoi bhaba leptana soknarak balan phamni aduna lan sigi manungda akhak arau yam kanna su nong chui hai adagi akoi akhak arau ta bagi wari su lei aduga lan kapna badi sunglep lepte hai lan mi si khwaidagi kanba lan pham hairagadi sagol tongba lan mi singda sokna balan pham sin lai maton gi sigi lan pham ahum sini haina akhangai sina takpi oi pham jo thoi aduna makoina sagol lan mi nipu khaidoga 40 each ki group sina mache troga sigi lan pham ahum je tam na soknaraga tang kulhumdoi April gi tang kulhumdoi da de angak pa makan gi lan pham ama oirakhi ayuk ki pung 8 dagi na numidangi nungthil gi pung ahum phaba leptana kapnarakpa matamsida manipurna yamna advantage lauramaba matungda manipur gi advantage lawasida asai British ki lanmi marakta yaurakpa Surma Valley regiment da yaurakpa thangjam khagendra haiba maitai amaga khumanthem pathar haiba maitai amaga na Laimaton singi arotpa map secret map se phangi badagi British ki captain Boilu hana ngasagi lan sida lusing moina reniki man makha da yaurakpa captain Boilu sida pitho ubadagi Boilu na loina khangto ba map se study tawro matungda somda maitai na lan soknai kadom nei no mata koisalakpa somda tawre akogi khudung jaba mayam se loina manghala ba matungda April gi tang kulhumdoi gi pung ahum taba matam sida tang kun thoiga kulhumdoi gi maning gi lan pham se loisele aduna maitai gi asokpa sing mafam dugi lambi dagi kumtharaga hoje khoi gi leiriba na chou sida paning ni na paning da pura khibagi wari aikoina tai ana April kulhumdoi na karamba lan pham no haiba matam da haujikti British mayam se loina pale kanu palel yoksel tamu dei sangak pasina pairaga leire adudi masi kamain tausigena khanaba matamda konungda Maharaj Kulachandra na haire sidi mayai lambi dagi group ama tamu galamdai group ama group ani se thajal laga numit amata da palel gi kem se question la thubayona aduna somda singlen sana songthamia pauna brajbasina aphong balambi se da aikoi Indo Burma road se da lai Indo Burma road se da makoina lakpada lanmi chami pure aduga somgi arot balambi se da ahingdana mafam amda pothaba adagi nungda ayuk nungthina kadai da normal load pa ahing sa la ga mairaba major mairaba gi kangbu sina lanmi chatre se puraga som chat pasina kakching yorak pa matam da di somgi major Songthamia ga mairaba gi kangbu se pau phawna bangamdre maramni kari no hama tam somda Songthamia gi kangbu brajabasi ga mokhoi ni kangbu sena kaksing da British lai re khoi sat pai mohta khongjom turen mapanda akhoi lan sokna na ba tharang tawrese somda di amuk mairaba kangbu na sat pasina unaru duine sala unaba phangre adu main tawdana sigi yam nungai taba situation sida mairaba gi kangbu sina amuk kaksing yobada tari sina khunja sindagi chanaba mulle akhoi dagi lut tawba lae akhoi ki halle ba pause tabadagi mathang gi numita kari tawsige sina khantok nanaba mairaba sina kaksing gi akoi ba sida sagol tawraga sumchat matamda hauji akhoi kaksing wairi haina mafam am leibida kaksing wairi sida matamduda kaksing da petromax season nadri aduna petromax ngana thalaga kaksing wairi gi lampak amada meeting tawraga British ka lairamba sida mairabana aramba ama langjalubadagi British ma amdo kairaga sienma matamda saigi magi mamana ba kaksing da laiba laisangthem amu se British na hatokre kapaga dai next da palel yongna ba sien khiba British mayam sena reinforce tawraga laaga mairaba ki kangbu si ambush tawraga machin manau chingda mairaba amsung maga loinaba moi kun se
ꯃꯥꯏ ꯇꯧ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯡ 12 ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯅꯥꯎꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝ 9ꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯋꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯈꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯈꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯋꯤꯟꯇꯟꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯦꯜꯚꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯃꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯌꯥꯡꯈꯥꯡꯒꯤ ꯗꯥꯛ ꯕꯪꯂꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯔꯥꯏ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯔꯥꯏ ꯊꯪꯒꯥꯜꯅ ꯐꯥꯔꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯟꯗꯃꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯃꯦꯜꯚꯤꯂꯤꯟꯒꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯜꯚꯤꯂꯤꯟ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯑꯒ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯋꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯃꯥꯔꯆ 15ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯔꯤꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯃꯦꯜꯚꯤꯂꯤꯟ ꯑꯣꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯊꯅꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯃꯊꯪ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯌꯧꯁꯜꯂꯒ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ the 8th battlefield that was at ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯒꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡ 12 ꯑꯣ 15 ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯙꯧ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯁꯅꯥꯗꯣ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯁꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ that's the only argument I have whatever the people say 23rd 24 I have no objection ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯙꯧꯗꯤ 15ꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯄꯂꯦꯜꯗ ꯐꯨꯔꯛ ꯀꯥꯡꯗꯅ इनरगा ब्रिटिश मैम से लेरे मयांखांग असोंगी मनिंगी लानफम माइथीरे मखागी लानफम कक्सिंग मनाव सिंगी माइथीरे अदगिदी मैतैगी लानफम दुदी खोंगजोम तुरेन मपांदा इहांग हांग जगह अमदा सारगा लैयेसे ब्रिटिश सिंगजिदी मखोइगी एडवांस टीम सिना लोइना उरिबने लोइन खंगिबने अदुना एडवांस टीम की कांगबु सिदा मखोइना करी हागे हाबा मतमदा ब्रिटिश की मथक्ता गेम सारगा ले हाइदोगदी फजद्रबा हौजिगे खोंगजोम वार मेमोरियल गी अखोइना ngasi कोइरिबा जगह सिदगी ब्रिटिश ना मदगी टॉप सिना कापथरकना तेंगो लंपाकता मैतै गी गेम थुगागी हाबगी रेकॉर्ड लै अदु व्हाटएवर निंगसिंग खुबमदि ओइजसनु अदुना खोंगजोम दा तांग 22 एप्रिल दगी 22 एप्रिल फावबसिदा मैतै लानमी मैम से गेम सारगा नोंमै मखुन से हुतुअगा अकोइबसे खोइगी मै हौहल्लगा इसिंग लोइना सेललगा चंगक्तनबा थम्मगा ngairaga ले ब्रिटिश नासु हंगत हंदा चलगा येंगे अदुना कमांडिंग ऑफिसर सेदा अखोइगी मेजर चार्ली लेस्ली सिना हाइबने सिदि कापथोखरगे इराय लाइबा मफमनि मोइदि तंपाकने नाय अदो कमांडिंग ऑफिसर ना नते आई योरक्षबावरी नोय कापनाबा होरमगिनोना अदोना थरफ स्टडी तौरे लोइना कीम से मसक खांगे करमाइन तौगदगेसु खांगामनिना मखोइदा एडवांटेज असोबम लै अदोगे मु कीम से सगोल तोंबा लानमीना कोइसले अदुगी ममांग सेना खोंगमी लानमीना कोइसले दगी संगिन पाइबा मयाना राउंड कोइसलगा अकोइ चेंथोपम सुंपी पीदना लै अदुगा लोइसलक बनिना खोंगजोंगी दे अचुंबा मगा हाइजरमगे लानफम से वी शेप
V shape sigi yet sidana singlen sana sumagi kangbu sina ngae songi kangbu sina hairang khungja major haira khungja ga magi kangbu na ngak palan adu dagi di British sina kapsal laga bom top se kapsal la matung da kiem manung se changsal ko matam da sangin ga thang ga ya nei nomai kap nei moina top kapsal na yamna line capture tau ki ba haitar aduna howjik ti kari tau ge haiba matam da akhoi gi close water combat kaina akhoi gi sipai gi lon da season ba mong du da akhoi gi lan se song na ki aduna casualties both side ki casualties yame aduna manipur gi side di mokoi matam du gi khongjong ge koi ba da leiba sina mi samri muk siram ba yai haiba gi record da du maina hai adagi ngasai gi panga nga amba phunga nai singlen sana adagi loitang zamanda khoi loitong ba zamanda kaisa zamanda major hairang khongja khumbong major huirem lairi khomba moisi ga loina na khoi maming khangda ba lami mayam ma pham do si ana British ki side ta ding ngasai lusing akpa Captain Jure Captain Carnegie Lieutenant Grant Lieutenant Cox mayam se so agma to na horen atheng ma matam da di moi di Britain da koi sana gi takaman ga phanga ga dumaina yamna thagat na khibaga awang ba thak da thangkat khibagi wari ai khoi na tai aduna okay my friends especially those who are in uniform consider me as a standard 8 student okay I am your friend and I'm telling you a story a small story which will be forever in your heart and you'll transfer it to your younger generation some days. Aduna lansi loiraba matung dadi kamain tauge ha matamda sumaina sum leibai mahota aikoi amu hana aikoi gi kingdom se aikoi gi leipak se semkat nanabagi damakta saphaba mafam khara saphaba mafam da chat nanabagi aikoi thaurang tausiena moi wari sai aduna ngasai gi Thobal gi kangbu halakre wangjing gi paning halakre laimaton lamangdong gi kangbu halakre awang gi mayang khang gi halakre khongjong gi hinghoba kangbung akhoi gi lokendra vision overall command toramba du gi team je loina halaba matung da makhoi gi decision se China da satlaga akhoi gi leipak se amona semkat pa habse makhoi gi yana ba se pura matung da adui di haina lupa lising ahum se moirang them tonjau si da pi You make the way for us. I quite a lambi shemo, Sasad, your guy quite China Sangasena. The polishing of the Pazana, Matamdugi, 1891 gi listing of whom the Sukimatic Saba Mani. Lupa Homes Pazana, Loto Rangasai, Maharaj, Kulasandra, Agi Senapati Mayam, Ngasai Lan, Yaruba Landi, Lucy Mama, and Sata Satpamatam, the Moirang Tozau, Lam, the day Moyam saying, now, Ragakaido, with a hunger. And Mapam to the Matam Dugi, Kundugi in Tozina, Nakwe Atuba Matam, the Mapam Stagi, hello. It may sound a very different version today. Kanagumana, as Mapam Dugi Kungin in Tozuna, Sangjapam P. Gabri, Sangjapam P. Haragadi, Sangjapam P. Haragadi. Safety am di lai rong kan ru lai tre upai lai tre moi ma man thok ko mafam da hale ma man thok ko mafam da laga dai ri mathang pha re kho le ada gi rai da ra matung da pharsi to ho kangbu ada man da loi tha gi ba kulum doi ada gi silet da loi tha gi ba sana kha jila ngamba masi pum mak sa khoi ngasi ning singi aduna ngasi aina mayam da aroi ba da haijening badi that was a war of 8 different battles. 1 month, Sognakiba, Choba, Lanpamadu, Lanpam Nipani, Kongjong Katanati, Habaga Loinana, and Mayam, the Lanpam sings Saruk Tamzere, to Aina Hygienic body. Matam Dugi, unity, Nushinaba, Pangangi, Adagi Taunagi, Shir Torambasing dog. All the uniform people, you need to have that one once again. Later, so you bring it out today so that a better Manipur will be there some days. Thank you all.
थागतचरी निंथेंचा निंसिंगलुकी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजकुमारी विद्यावतीबु कानरबु वाफम कया मियामदा थंबिरबगिदमक्ता अमुक सोना थागतचरी थौरंगी मखा जरकपदा हौजिक मियामदा खुदोल तमजरी ग्रुप सॉन्ग सक्पीगदबना स्टैंडर्ड 5 की स्टूडेंट सिंह लेंसिन बिरक्सी Hello. Hello, check. Hello.
ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯝꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯝꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯝꯍꯧꯅꯅ थागतसरी स्टैंडर्ड 50 स्टूडेंट्सिंगना लमदमसिगे अथौबसिंगु सैथाबा फजरब इसै अमा सकपिरंबगिदमक थौरंगी मखा सथजरकपदा नोंलुकना हंगतचरी वाफम खरंग थंबिरमनबगिदमक गेस्ट ऑफ ऑनर की फंफम लांगद लेंसिनबिरिबा कॉम यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट सेत्रो आहाव कोमबु लेंसिनबिरकनबा नोंलुकचरी Sigi Thorom Sigi Honorable Chief Guest Adaga Guest of Honor Adaga Daistap Adaga Lakpire Baichini now Aigi Cha student Mayam Sumba Nungaiba Numita Okoigi Athoba Mayam Singbo Ningsing Palon to Numita Communion gi present Amani Haina Abo invite to be Rakpagi Communion की तरफ ता आहान बथाकता इकाई खुमना बोचरी अखोई की 1891 सिगी असिगी इतिहास हिस्ट्री मयाम दे एक्सपर्ट मयाम ना लोइना हाई करे अखंग आई ना खंग बखरे से हाई बेदा मौंग तारा रोय अदोम ने दे चंगसेन जरा रोय अदुबो हिस्ट्री नहीं नरम ने ना आई जो सिदा Maman tang na lam ne na iso lakpagi miyam da wakhan gi oiba nungai ba wafam karadang tai thamjaninge itihas ta khoi na yengo matam da kwai dagi famous oiba ningthau khara khak akhoi na uba phangi adu da Indian perspective ta akhoi na yenguragadi Mahabharata da akhoi na Judis Thira Haina Ningtho Malerami. I Angang Pazana Tau, no Hayeng, Tungi Jumbiren or Rakadavne, Maseda Aquina Tamzananga Mayam Lay, Aduga, Aquina Jewish perspective ta, Aquina Yumoragadi, King Solomon Haina, Larina, quite the Ningtho Mayam Shedi, Pritibi da, how would the Nasi Bowda Ningtho Irakpa, Ningtho Mayam Siki Marakta, quite the kissing, Larina Hibanico, Aina Hibanate. Quite the sing was a Jews getting to Solomon say, Hai. Massi say, I miam answering him upon the Aina, moral lesson in Aina, Kitan Hijaning.
अखोइना महाभारत येंगबा मतमदा अखोइना योक्सा हाइबगी एपिसोड युधिष्ठिरा का योक्सा हाइबगी अमका अखोइना थेंगनाई मसीदा मखोइना एक्साइल चटमा मतमदा युधिष्ठिराना माना ngसाइगी गेम अमा कौरवास होइगा सानबदा मांगुबदगी मासे लैलम थाबीग्रे एक्साइल थाबीग्रे मतमसिदा मरगसिदा मोइजो जंगल दे लेरमनेना इसिंग जे फंगदब मतमसिदा इसिंग थीरप मतमदा योक्सा हाइबगी ईश्वर सेगा मोइ थेंगनखिबगी वारीदो आइ आंगांसिंगा नाहुना आइना खंगनिंगे योक्सादुना लाइबा मचिन मनाउ मयामदो थक्तरनिदा क्वेश्चन हंगे मखोइदा क्वेश्चन हंगबा मतमदा मोइना नि ईश्वरना हाइरिबदो मोइ तासिनदना मखोइना अपामदा दुम चा थकबा मतमदा मचिन मनाउ मरी मक्सो सीकी मखाताबदा निंथौदनसो इसिंग अमदे मचिन मनाउ थिरकदा मासो इसिंग मफमदुदा लाखो मतमदा ईश्वरदुगा युधिष्ठिरागी वहांग पाकुमदो अखोइना येंगबा मतमदा युधिष्ठिराना फजना माबो ईश्वरदुबो माना फजना कनो तौकी खुमगी अदुगा माना हाइबा खैदो माना हाइबा मतमदा पेनमनबदगी माना नचिन नाउ मरक्ता कनानो अमा आई हिंहनगे हाइना हाइबा मतमदा माना पोकमिनबा मनाउ नतबिदा मागा अतोपा मनाउ सिंगदो माना पीबा मतमदा ईश्वरना हराव मनबदगी मचिन मनाउ सिंगदो लोइने हिंगले आइना सिदा हाइजनिंगबदी चिनाउसा अचुम तौबसिदि अखोइ खक्तंग कंजब नतना मियामबुसु सोसाइटी बुसु कल्ले हाइबसे सिगी योक्सा हाइबगी अखोइगी लेसन से उब फंगे मसीदा योक्सागी एपिसोड से करीनो अखोइना अमुक उब फंगब्रा हाइरगा हाइब इनबा ताबसे यामना दरकार ओये तुंगे युम्बिरे रकदब चिनाउ आई इचा सा स्टूडेंट मयाम नखोइना तौनिंगबा तौबा इमोशन दा चतबीदा अहनसिंगी हाइबा तारगा अखोइना थबक तौरगदी अखोइ सक्सेस ओइगिनी हाइबसेसो अखोइना उब फंगे अहुम सुबदा मसीदा अखोइना उब फंगबसिदि जस्टिस हाइबसे तौरप मतमदा अखोइ खक्तगी कानब नतना मयामगी कानबसु फंगे हाइना फंगे मसीना अखोइना अखोइगी महाभारत दा अखोइना फंगे अखोइना ज्यूस की लाइरिकता अखोइना मुक यिंगुरकांदा किंग सोलोमन से at the age of 16 years old he was called to be the king of the Jews mana as it was only 16 years amatang oiraba maramoina he was so confused adun matamda mana ishor da haijai ishor I objecti you have appointed me chosen me to be the king of the Jews one of the greatest tribes at that point of time but I have no wisdom to rule my people matamadu da Jews happening community se khwaidagi prithvi da yam develop oiba ngasi prithvi da monotheism haina there is only one god I say moina sandok pani moi dagi lakhi bani aduna chinausa mana pakhat man ge du chawkhat karaba Jews mayam do mana kamai dongna rule to gadabano haiba matam na man ishoda makak hangba matam da Lord you give me the wisdom ishona kari pamono hayo ai piri ga matam da mana kari so hangde mana hangbadi wisdom achum aran bu khaidok pangam na ba adugi loksing pio haina ningthau dona hairam hangame ishor do na penman badagi nang achumba ningthau nang na hangbado khakta natana ningthau amagi matik chaba lalo well adugedi mingsat mayam chu pi gini haina ngasi king Solomon se yam na adumatiki maming chatpa asingba ningthau ne haina khangnai chinausa aduna tungi yumbire no rakda ba chinausa aina ichasa student mayam da aina haijaning badi achumba se akhoina tawragadi ngasi akhoina imale bak sakkan mangam ngani haibase generation matam da akhoi challenge mayam leirame akhoi gi 1891 gi matam da akhoi gi challenge to na atopa mani ngasi gi challenge na atopa mani ngasi gi challenge na karino haraga da achumba nongma nong ge kai tharakpa society dagi achumba se nongma ne mulakpa
अदगी ड्रग एब्यूज अदगी इमोरल कैरेक्टर मयाम से अखोई की सोसाइटी के चैलेंज अमो ओइरे चिनाउसा अदुना आइना हाइजनिंग बदी तुंगे जुबिरेन और कदा सातरदा मसी मयाम से अखोइना इसादा अखोइना अखोई की सोशलाइजेशन प्रोसेस सिदा मसी यावहंद्रगदी अखोइना हयेंग तुंगी जुबिरेन और पमतमदा अथौबा अदगी लीडर और पमतमदा अखोइना इमाले बाक सेकंड मंगमोय अदुना ngasiगी आइना ngasiगी अखोई पेट्रोल्स डे नुमिसिदा आइना हाइजनिंग बदी हौखिबा चटखरबा अखोई अथौब मयाम से चाहीगी अखोइना मखोई ममिंग से निंगसिंग बखतंग नतबीदा मखोइना पामजरम्बा मधु मयाम दा अखोइना ngasi ओनना बहुनरगदी मखोइबु अखोइना ऑनर तौबसे अहानबगे थाक्ता ऑनर तौबने हाइजा हाइरगा आइगी तेलबा आइगी कनो से स्पीच से सदा जुम वसिलगे याम नुंगाई ngasiदी इमा लेबाक अपुन मने हाइबसे आई उबम मथमदा आइना कोमगी प्रेसिडेंट मोइना अखोइगी स्टेन कोम सिंगी स्टेन जिसो अखोइना हौबदगी ngasi फावबा अखोइना लेबखिबा फिरे अखोइना ngasi ngarang nahan gi leader ne haiba natabida ima ipana ipa ipusingna lepamba फिरे कोमदी कोमने हिंजगे अदुगा मणिपुर की इंटीग्रिटी कायबा या रोय मसिदा अखोइना सपोर्ट तवी हाइबसे आइना मिया मेंबम दसो नाहुना खंगना वाइना अमुका हेना आनम सिदसुम हाइरगा आइनम टेंशन जरगे थैंक यू थागतचरी कोम यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट ओजा अहाउ कोमबू नुंगसिरब वारी क्या महिरोई सिंह लिबीरंबगीदमक्ता हन्ना थागतचरी मथंगदा स्कूल असिगी महिरोई सिंह स्टैंडर्ड 5 की स्टूडेंट जिंग न उत्पा ताइक्वांडो शो यंगसिन बिरक्सी साजिंग हेलो Oi, tao không chơi. Oi. Wait. Carry. Step 1. 우리나 간다로. Carry. Again. 준비. Take a deep back. 시작. चलो थोड़ा रेडी ले रो अपन तक आ गया था बगी तो मरो मरो Carry. Start.
Curry. Hey. One. Caesar. Steve लगा है ना Up. Solid. Curry. Go. Hello. Thagachari standard 5 ki student jing na phajara bata kyon dogi show mu utpiram le. Mathang de standard 5 ki student jing na sabi gada ba jagoi hauro lengsen bireksi isa sing jagoi utpiram na bagi dama.
थागतचरी स्टैंडर्ड 5 की स्टूडेंट जिंगना फजरब जगोय ममियाम दो खुदोल तंबिरमले मथंग दमु खुदोल तमजरी जगोय पाउना अमसुंग थंगाल सैथाबा लेंशन बिरक्सी जगोय साबिगदबा स्टूडेंट जिंग Jom thamia brajabashi pongna Menja jom thamia ha brajabashi pongna Khutana thang shang chung goi pai Lan hina sajil na to ragle Menja jom thamia ha brajabashi pongna British chama chama gi manga kaklak pa na hade miya de nomra pokpa machana ni ni shiba hauna de na hade miya de nomra pokpa machana ni ni shiba hauna de khom tham lai pak te thilaga chong laga khom tham lai pak te thilaga chong laga long na song khan thi do na thang gi than thai amada British
थागतचरी यान फजरब जगोय म उत्पीरमबगीदमक्ता मथंग असिदी ngasiगी थौरम असिगी थौपुजु ओइबिरिबा हौजि हौजि जस्टिस कमिटी की चेयरमैन ओइबिरिबा मिंगोइना हंगसरबदा जोय चंद्र कोंथौ जम्बु वाफम खरदंग थंबिरमनबा नोंलुंगना निंगसिंगजरी ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯕ Shri Professor Nauram Joy Kumar Singh, Vice Chancellor, Khongnang Thaba University Bu, Ikai Kumnabaga Loina Nai Kongona Kurumjari, Guest of Honor Gi Famphulon the Lengchin Biriba, Dr. R.K. Vidyapati, President Ningthemcha Ningxing Lup, Ishimabusu, Ikai Kumnabaga Loina Kongona Kurumjari, Sato Ahau Kom Inen President, Agi Maru Pusu, Ikai Kumnabaga Loina Kongona Kurumjari, Loina Ngasigi. Fampham langda lengsin biramba aikhoigi heritage convent orifok baspati lekai gi aikoi ojabu su ikai khumnabaga loinana ikongona khurumjari loinana ngasige sikunlaba thauram asida lengbiragliba chatra chhatri sing imaibel ahal laman amadi civil society organization ki leader sing invitees sing media ki isilinau sing punna subsan jaraga ikai khumnabaga loinana ikongona khurumjari Ngasi Justice Committee on Anglo-Manipur War 1891 Martyrs and the Freedom Fighter of Kanglipang Manipur Amadi Heritage Convent Urifok Baspati Laikaina Sam Kuntra Mangalak Suba Laipang Nimba Ato Wasigi Nixing Numit Pangtok Libano Hybado I Miam the Tamzage Ngasai I could exfa singer Tambirambado I Hanjan Zero Loinana Adugulaba I could get Dice member Sigwes Miam the Tamami Budo, I Madu Soxeroi Habito Miam the Tamzage, I tell them na, I could give Nasiki Lembi Liva quite Taragi Mapamda, I Tamzage. Justice Committee on Anglo-Manipur War na. I quite Ipa Pugi Kungul Liba. Ipa Ipuna Torum but Tabak Torum sing Adubu. I quite coin Satuna. High-river Lampam sing, Adugun if I pushing Nasi, Ticket Peggy Tabak, Nasi forward left in a sanctuary. High-river Tabak sing as a Sanchin Magimarum di Carigino. Iram the Imaleba Manipur say, I could get if I pushing na, Tambiramba Adugun Luba Lamdamni. High-river if I pushing Adubu, I call Awang Batakta, Ikaikun about Utpa, Amadi, Makoibu, Ningsingba have said. I could get Togangni Kalaga, Haidiba, Justice Committee on Anglo-Manipur War na, Nasi Powda, Iram the Masigi Ato Singi, Mapamda, Awang Batak the Ikai Kumnaba, Hai Lake Katpa, Tabak Torum Sipang Togalai. I coin a school college, Kaido Wigi, I coina if I pushing a Sigi Wari Liba, Amadi Mapanka, the Satuna, I coina Pantoliba Sishu, Hauraliba Naha sing, Isha sing. Issue sing, Amadi, I could iram the machine labor, labor Ningba Mayamda, Ipai put in a torumba, Tabaxing a Sibu. Kangan and Nabuki the Magda, I coina, Packet, Pangtok Seveni, Hybido, I miam the Tamzake, I koi, Nasidi, I koi Ato Wasinga, Ima Lebaki the Magda, Tawai Katki. Makoy Maring Jen, Makoy Matona,
हाइरिबा अदुगुलबे इपा इपुसिंग अदो अखोइन अवांग थाकते इकाई खुनबो उटपा हाई लेकटपा मखोइबु निंगसिंगबा हाइबसे मसा मसु ओइबा अखोइगी इथौदांग अखोइना इपा इपुजो निंगसिंगद्रगदि इपा इपुना लाइरमलेंदगी अखोइबु वारोगनेबा मरमदि करिगनो हाइबदा अखोइगी इमा लेबांग मणिपुर से मखोइना वाना सेमगा थममबने वाना सेमगा थममबा इरमदम असिबु काइदनबो होनबो हाइबसिना मसा मसु ओइबा अखोइगी इथौदांग अदु ओइबा तारगदि इरमदम असिदैसा हौगललिबे नहा खुदिमक्ता लेबापु नुंसिबा इरमदम से कमाइना हौरखि इपा इपुना कमाइदौना सेमगा थमंखि हाइबसे नैनदबो यारोय मधुगिदमक्ता अखोइना स्कूल कॉलेज अमदि इरमदम सिगि लेबा इरेसा खुदिमक्ता कोइना चलगा जस्टिस कमिटी एंग्लो मणिपुर वारना अखोइ इपा इपुगी खुंगुल लिबनि हाइबदो ngasi mifam asida thamjage 1891 एंग्लो मणिपुर वार करिगिदमक्ता थोखि अखोइ ngasai expert singa marik chumna thambikhre tawbutabo अखोइ निंग तंब लेबांग मो ओइरमि हाइबसे अखोइ इसा इशु मयामना लोइ खमफम थोइ ngasi india da merger tawgre tawbutabo ningthau panba leibang ama oirami अखोइ निंग तमना खा नोंपोक एशिया दा लेरमि हाइबसे अखोइ पुन्ना खमगम थोइ हाइरिबा मतम अतुदा अखोइ लेंगांग लोंदा अदुगुलबा ब्रिटिशना खुद थिंजलपा अखोइगे लेंगांग लोंदा खुद थिंजलपदो तौगनु हाइबनि मरुप ओइसे हाइबनि ब्रिटिशता खुद थिंजलपा दारगरी अखोइ याबो ngमोय हाइबनि अखोइगे लेंगांग लोंदा खुद थिंजलपगिदमक्ता ब्रिटिश के ऑफिसर मंगा अखोइगे मतम अदुगी कोनुंग कंगलादा कंगला सा ममांगदा मंगकगा हातखि सिनि अखोइदा हेंजलकनु हाइबसे हन हान हाइरगसु मखोइ तादबदगी मखोइ अंगांग ओलनगे बदो मियामदा थमजगे अदुगी मखा तारकपदा ऑफिसर मंगा हातखरे मखा ताबदा ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया के मथकता लान तौरे बसे अखोइगे इनिंगथौ कुलचंद्रना मार्च के तांग कुमादा लाउथोखि मखा तारकपदा ब्रिटिश नसु मणिपुर की मथकता एंग्लो मणिपुर वार डिक्लेयर तौगी मार्च के तांग कुंथा माथोइदा लान था में हेन चुमना लान थेंगनखि तौबुतबु लान दो अखोइ माइथीखि मतम मदुदा कंगलादा हाइना हुमदा पाइरंबा पाखंग बयेक पाफल मार्च के तांग कुंद्रेता सिंथखि हाइरिबे नुमित अदुबुनी अखोइ निंग तंबा मांखिबे नुमित हाइना ngasi फावबा अखोइना पालन तौरिस निंग तंबा मांखिबे नुमित अदुदा मतम मदुगी ब्रिटिश की यूनियन जैक चिंखखि मरम मदुना अखोइ इरमदम सिदैस्ता अखोइ ब्रिटिशना अखोइदा लेंगांग लोंदा हेंजलकपुदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना अखोइ अकनब लान सोनखि लान अदुदा माइथीखि तौबुतबु अखोइना मखोइबु ब्रिटिश हाइरिबा अदुक चौग्रबा लेबा अदुगी मथक्ता लामी मसिंग थिंगमद्रबा खुलाई अकनब पाइरिबा मखोइबु अखोइना मतम अमदा अखोइना माइथीबा पिखि करंब कांद माइथी पीगे बदा कंगला एटेक हाइना ngasi फाव अखोइना पाइखली मरमदि करिगिनो हाइबा मतमदा ब्रिटिशना डिकेंडरशिपुट फाननबगिदम कंगला दे एटेक तोरखि हाइरिबा कंगला एटेक अदुदा मखोइगे ऑफिसर मंगा फारब मतुंगदा मंगका मतुंगदा कंगलादा मखोइबु हाथि हाइरिबा नुमित अदुबुनी अखोइना ब्रिटिशबु माइथीबा पीखिबा नुमित कंगला एटेक हाइना ngasi फावबदा पालन तौरगा लाई हाइबसे ngasi मिफम असिदा थमजगे इमा लेबा इरमदम अखोइ काइबे यारोय हाइबसे अखोइ इसा इशु सिंग इरमदम से लेरिबा कम्युनिटी सिंगी सब चाबा फिरेम तौबुतबु अखोइगी पुवारी नैनबा मतमदा अखोइ मतम अमदा अखोइ पाक चाउना मालेंगी मफम खुदमक्ता अखोइ खागी ngambaina चाइना फावबो संतोमि अखोइ त्रिपुरा फावबा अखोइ लेंगा लेरमि हाय तौबुतबु मखा ताबदा अखोइगी लेबांग से फिक्सल मतुंगदा ngasiदी अखोइगी मणिपुर से हन्न हन्न थुगाइननबा इंडिया की ओइबा पॉलिसी अदुगी मथक्ता अखोइ मनुंगी ओइबदा खुजिन सिक्सल मतुंगदा खोंसेब हाइबा अखोइ लेप लेत्रि हाइबा वफम अदु अदुना मरम ओइरगा इरमदा मसिदा लेरिबा अखोइगी छात्र छात्री सिंग लेबांग नुंसिदबा यादे लेबांग नुंसिरगदी इपा इपुना थमंबा लंखैसे अखोइ काइदना थमबा ngमगनेबा अदु ओइबा तारगदी इमा लेबा इरमदम से कमाइ तौना सेंगखि कमाइ तौना सागखि हाइबसे अखोइ खंगबो मथौ ताय ngasi gi हौरलिबा अंगांग सिंग अमदि छात्र सिंग
मरमदी करीगिनो बता इरमदम से करीगुम्बा तंजा अमदा थुगाइना होनरपदा इरमदम से लेरबा इरेशा खुदि मन्ना अखोई इपाई पुना थनलंबा ngangkhai इपाई पुना थनलंबा अखोई अपुन बुसक्तम काइबा यारोयबसे इरमदम से लेरबा छात्र अमदी अंगांग अमदी अहल मत कम्युनिटी खुदिमंगना अमत ओइना लेमिना गदबनी हाइबा वाफम अदुनी नत्रगदी इपाई पुना थमंबा ngangkhai इपाई पुना थमंबा अपुनबगी सक्तम सुंजो सोइदना काइखिनी हाइबा वाफम अदुनी अदुना इरमदम से लेबा इरेसा खुदिमंगना अखोई अमत ओइना पुनछलगा अखोई येंगनबसिंग असिबो माइथिबा पिबताई मदु तौरब कांददा अखोई इरमदम असे तंगदु लैताबा इंग तकपा मणिपुर अमा ओइगनी हाइबसे ngasiगी मिफम असिदा थमजगे अखोई मतम अमदा निंग तंब लेबांग ओइरमी निंग तंब लेबांग ओइबा कांजिदैसा अखोई खा नोंपोक एशिया दा हाइना हुमना पालंब लेबांग अखोई लेबांग से इंडिया दा 1949 दा मर्जर तौगी इंडिया दा मर्जर तौब मतमदा अखोई लेबांग अखोई पूरा चखिबनी अखोई लेंगांग लोन अखोई कल्चर अखोई ओइबा स्क्रिप्ट अखोई ओइबा सब साना पूरगा इंडिया दा मर्जर तौगी करीगी दमक्ता अखोई इंडिया दा नोंजरगा लेदोइनो नोंजरगा लेबम थोक्तेबा इंडिया दा अखोइना नोंजरगा लेगदब नते चौथौना लेगदबनी अखोइगी इपाई पुना अखोइगी दमक्ता वातनबा अखोइगी खुदिमक लोइनमक थंबिरमी अखोइना इंडिया दा मर्जर तौगिबनी इंडिया दा मर्जर तौखबा मतुंग सिदैसा अखोइना ngasi phawbda इंडिया ना येंगिबा मियेंगसिनी अखोइना लांनिंगिबसे मनम मदुना अखोइगी लमदम सिदा लेबा अखोइगी अदुगुनलबा लेंगांग लोंदा लेबा अदुगी मथक्ता अखोइगी ऑफिसर सिंग पॉलिटिशियन सिंग चेंजाउ फाइबा इरमदम सिदा लेबा एमिनेंट पर्सन खुदिमंगना अखोइना इंडिया दा नोंजरगा लेगदब नति हाइबसे मसे सिंफा फुबम थुई अखोई इपाई पुना वाना सेंगुत सागतरंबा लेबांगनी अखोई इंडिया दा मर्ज तौरे इंडिया दा पुले अखोई इंडियन की सिटीजन ओइरे हाइबदु अखोई कंफर्म तौई तौबुतबु नोंजरगा लेगदब नति हाइबसे मियाम दा थमजगे तसेंगना इंडिया की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ना अखोई मतमदा अखोई निंग तंब लेबांग ओइरंबसे पार्सी स्टेट ओहेले स्टेट उट फंगे स्टेट उट फंग मतुंगदा आर्म फोर्सेस सेल फोर एंगा अखोई नैखाइबा याबा नैखाइरे नहारो नमथनबनी हाइबगी अदुगलुबगी वाखलोंदा हाट पतुप मयाम तौरे ngasi phawbda इंडिया ने येंगलिबा मियेंगसिनी अखोइना नुंगाइत्रिबसे अखोइ जो मणिपुर से इंडिया के सिटीजन नि इंडिया ना मानब मियेंग येंगदबनी अखोइ अदुगुलबा मणिपुर हाइसे नॉर्थ ईस्ट लेबे स्टेट अखोइ बुसु इंडिया के सिटीजन अमदा येंगबम थोकपा सब सब मियेंग येंगदबनी हाइबसे ngasiगी इंडिया के अदुगुलबा मरुओइबा पाउ फाउदोक फोगिन तौरिबा इंडिया के ओइरिबा लेरिबा खुदिमंगना मदु खंबम थोई हाइबदो ngasiगी मिफम असिदा आई थमजगे अखोइ हौजे हौजे मियांगी ओइबा वाफम अमखा कन्ना मणिपुर दा इरांग हौरी करंबे इरांग नो हाइबा मतमदा सेंसस से अखोइ 2001 की सेंसस से लाली हाइबनी हाइरिबा सेंसस जिदा युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौबो यारोय हाइना अखोइ हाना अदुगुलबा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मदुकी केस पीआईएल थाग हाइरिबा पीआईएल थार मतुंगसिदा हाई कोर्ट ऑर्डर मथोए करी ऑर्डर नो हाइबा मतमदा ngasi मफम खरदा मणिपुर दा अंगांग पोकपगी चांगसे यामना वांगे मालेंगी अतोपा कंट्री सिंग येंगबम मतमदा खेनरे है मखोइना पीरिबा अदुगुलबा सेंसस की रिपोर्ट दी सही अमदा नुपी मना अंगांग अहुंगा मखाइ फुए अदु ओइबा तारगदी मदु चनबा याबा सेंसस नते हाइबसे हाई कोर्ट पीपल ऑर्डर लेना सेंसस तौगनी है 2001 सु लाना सेंसस तौगरे 2011 सु लाना सेंसस तौगरे मथंग अरानबगी अरानबा गाता सेंसस तौसल मतुंगदा इरमदम से सेंसस के अरानबा गाता गायरगनी हाइबनी अदुना मरम ओइरगा एनआरसी हाइबदी मितो खंतोंनबा इंडिया की ओइबा सना कांगलोनी हाइरिबा मितो खंतोंनबा इंडिया की ओइबा सना कांगलोन से मसी मणिपुर दा हाना तौर मतुंगदा सेंसस तौचे हाइबे सेंसस तौबो मतमदा अखोइ वेलकम तौई तौबुतबु मितो मयामना
मणिपुर से लेरे हाइबदो खंगबनिना मिटोबदो खंतो मतुंगदा सेंसस तौसी हाइबनी हाइबदो मियामदा अखोइना हाइरगसु लाई लाउरगसु लाई ngasi lengaaknasu madu tabibam thui haibdo ai mifam asida thamjage karigino haiba matamda akhoi ngasi phawbuda adugunlaba chin kuki narco terrorist hai chin kuki narco terrorist na makhoi gi oiba lengaak sengbe yadraga mi hat patupa yum mai thaba tawraga lai maduna maram oiraga ngasi phawbuda relief camp da mi lising humpu gi mathakta lai ngasi manipur da adu nungai na hingjiramba manipur gi community khudimak nuksi chanana leiramba mayam do adu gunlaba chin kuki narco terrorist singna makhoi gi phattaba wakhalon na maram oiraga iramdam ase kangkhong sahele mase kangkhong saheli bisigi maram khudimak aikhoi khangnarabani adu oiba tarabadi hairiba mitop singge aikhoi khantok taba yade mitop khanto matungda aikhoi census tauchi haibisu aikhoi miyamda thamjari loinana aikhoi ipai pu singna maram damgi damakta mama leiba ki damakta thawai kat khiba ngambagumna macha masu oiba aikhoi na su ima leiba ki damakta iram damgi damakta thawai katpa ngamba mathau tai haiba wafum ase ngasi gi mifam asida thamjage manipur se community ke ana khunda iram damni iram dam asida isa aikhoi community khudimaki magi magi oiba nat culture yokhalaga aikhoi nungsi chanana leigadamni masida isa kanagumba naga gi oiba naga cater nagaland kuki oiba kuki land kanamta namadu tawbu yaroi major community oiriba maitai leina leina madu tawbu yaroi haibani maramdi karigeno haiba matamda aikhoi nungsi chanana निंथौ पालिंगाइदगी लेमिनरपनि नुक्से जानना लैसि हाइबनि मसिदै सिदैसा आइखोइ कम्युनिटी खुदिमगना अमतो ओइने यानसि आइखोइ इरमदम कन्सि इरमदम सिदैसा आइखोइ नुक्सि जानना लैमिनसि इरमदम काइबो यारोय हाइबा वाखलोनसे थमजरगा आइ मतांग सिदा टेंशन जगे पुनमुपु अमुकर हन्ना थागप नुंगाइबो फोंदोकसे हेलो थागतचरी जस्टिस कमिटी की चेयरमैन जोई चंद्र कोंथौक जम्बू पुवारी की लारोल कया हांगदोकपिदुना कानर वाफम कया थंबिरंबगा लोइनाना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम की मतांगदसु मरिक चुपना फोंदोकपिरंबगी दमक्ता हन्नाना थागतचरी अरोय बोइना मियामदा खुदोल तमजरी थांगता की साजिंग लेंसिन बिरक्सी
Hello. Thagachari, Thang Tagi Pazaraba Kanglon Kaya would be Magidamata Thagachari, Ngasi, Sabaga Kunta Mangarak Suba, like Pakningba, Togosingi, Ningsing Numit, Pangtok Seriba Tora Masigi, Board of Thanks Pipi and Nabagidamakta, Ngasigi, guest of honor, Pampam Lang, the Lengsin Biriba, Heritage Convent Coordinator, Tonagzami Bungo Masabu, Nonglung Ningsing Jerry. Hello. Ahanba maktada lengbi rekliba punamakpo ikai komna bochari. Chief guest, President, guest of honor, esteemed teachers, dear staff members, and my beloved students. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion of our Patriotic Day observation. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our Executive Director, Sir Bikram, for his valuable guidance, constant encouragement, and unwavering support in organizing this program. Although he could not join us here today due to unavoidable circumstances, his encouragement and leadership have been with us throughout. I would also like to express my gratitude to our chief guest, president, guest of honor, and all the dignitaries for gracing this function with their valuable presence. Your presence has made this occasion truly meaningful. I extend my sincere thanks to all the teachers and staff members who work tirelessly behind the scenes to make this event a success, from preparing the students to arranging the programs and everything. Your efforts are deeply appreciated. My special thanks to all the students who participated in various activities and performances. Your dedication, discipline, and patriotic sense have made this day a memorable one. Mayam students sing the khubak ahobam the community. Today we have not only celebrated the love of our motherland, but also reminded ourselves of our responsibilities. Let us always respect our Imalaybag, honor the heroes of Manipur, follow our duties, and work together to build a better and stronger Manipur. With this word, I once again thank everyone who has contributed to the success of this occasion. Yaifa Minarasi, thank you. Mayamgi ayaba laujaraga matang asida thorom si loisan jare.
सꯛतम हाइबा यारोय 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 इमागी सक्तम हाइबा यारोय हक्चांग मचे तारसु इरमदा मचे ताहल्लोय सिंगिदैना चिलिङै लैतुम आमा चोय हल्लोय हक्चांग मचे तारसु इरमदा मचे ताहल्लोय सिंगिदैना चिलिङै लैतुम आमा चोय हल्लोय इमालै बाक नुसिजै उफुल फावबा पामुजै इमालै बाक नुसिजै उफुल फावबा